Mandum Nabi bertaturi wahai taulan 25 yang disebut dalam Al-Quran. Pertama fun ulun sebut Nabi Adam, yang keintu wahai tungku bandum insan Allah. Yang kedua saudara Nabi Idris, lam syiruga dalam mata netop iblis. Le Nabi no mata sepot gepegar kapai, gepeding kenan bala tentra jeneh bekai Allah. Pet Nabi Hud 5 Saleh 6 Ibrahim, yang tan